Mwega mutagire weru TV na ngucokire nkatho cia mwanya muno no ntuboko na kanya gakwatana bado kinde tucia weru thaa moja cia tariki 30 mweri ijwa Januari mwaka 2025 mbetwa wini wa Kengero. Tukiambiriria ni ati royo entuko ya kumenya motungata ya rwangirwa gambithanio wa nthurune ya Kenya mugambithania munene kotine ya Nkobo Solomon Getich nethirite agishumiria na kuromba kariba kumantere kwithira bagishumiria na namba ine nibo kenda bakathoma mantu yege mitaratara ya koti bura ithera egititha kwa mbere Nkolokino retia kariba kagio bwa ukonia mitaratara ya koti no ntubareo kwithira bakithikira no tiri bakwithira baitungatira akari. Ni siku kubwa, tunasherehekea siku ile tunaita Judiciary Dialogue Day. Hii siku ni siku kubwa ambayo tunaalika wananchi wote wakuje ili tuweze tunaongeleshane, tuweze kuwaelezea jinsi tunavyofanya kazi yetu, na pia tuweze kuwasikiliza, hasa nyinyi mtuelezee vile mngetaka nyinyi kuwahudumia kwa njia mzuri zaidi. Kwa hivyo mimi tu ni kuhimiza kwamba tunaalika kila mtu, watu wasiokope. Nimejua ya kwamba kuna watu wengi wakisikiliza ama wakisikia kuja kotini wako na hiyo uoga, lakini nawaelezea kwamba kotini tuko na sura mpya, sura ya kuhudumia wananchi, na tunapenda wananchi na tunajua ya kwamba wao ndio wametuachiri kazi. Hii nguvu ambayo tuko nayo inatoka kwa wananchi na tumepewa kupitia constitution. Kwa hivyo wananchi ni waachiri wetu. Hivyo basi kesho ni siku ambayo tunataka kuwasikiliza. Kama kuna chochote, kuna malalamiko, pia tuko tusikilize. Kama pia kuna mapendekezo mngetaka kufanya ili tuweze kuwahudumia kwa njia nzuri zaidi, pia tuko tayari kuwasikiliza. Kwa hivyo ni siku ya wananchi. Idara ya mahakama haifanyi kiasi peke yake, tunafanya na idara mengine. Kama kuna polisi, kuna prosecution, probation department, department na wengi zaidi. Na ndio tufanye kazi vizuri, inafaa tuwe na uhusiano mzuri na wao, na pia uhusiano mzuri pia na wananchi ambao ni wateja wetu. Ningetaka kuwahakikishia ya kwamba mahakama, jukumu yetu kubwa zaidi ni kulinda haki ya kila Mkenya. Kwa hivyo hata wakati mnapoleta kesi zenu tunasikiliza na tunahakikisha kwamba haki imetendeka. Kwa hivyo kazi yetu kubwa sana ni hiyo ya kutenda haki. Rais wa nthuri ya Kenya Ndagitari William Ruto nekite mushemanio na Kenya bara batura na Kenya bara bethera bakirutira ngwechio Misri. Rais ariwe kenda Kenya kumba weta mbere na kurita ngweyo mechia nthuri ya Kenya ibo ya kwithira bena kithomo ekia na kira kibatere ni nyotiera iba kwithira bakiamukira moritani yani. The major concern that we have is labor. As I was saying, if that is worked upon, and Kenyans... For Kenyans to work across the world, it's very important that we have the right quality of education and training. If there is one resource we have as a country that is more precious than any mineral, it is more precious than gold, silver, oil, all of them put together, it is our human resource. We have a culture of hard work. Kenyans, wherever they are, and I have been to many countries. I have been to many countries in Africa. I have been to many countries in Europe, America. And
the quality of Kenyan human capital, the quality of Kenyan labor is outstanding. Every president I meet, they tell me Kenyans require the least supervision in what they do. And because we have that single most important resource, human capital, we must do two things. Number one, we must sharpen it. And the way to sharpen our human resource is to make sure that we get the correct education and training. It is the reason why when I came into office, the first thing I did was to appoint a presidential task force to assess our education, because we were having very serious challenges about CBC. Parents were not sure what's going to happen. We had challenges with numbers of teachers. We had challenges with funding in our education, in our higher education. In fact, almost 23 universities were declared bankrupt by 2022. So it was very necessary for us to look at our education. Gikambireni ati nyuma ya kari na biashara bakieni kia baimula terechelare ukiamatheta kumonena kilinya kia roko kiragie kinteru na kuate batethira bakire ogoti mwaka gaitakara kethira gikiebeloni ndimu memba wa Newdo Jacob Mantlin ethirete akiuria thirikari ya kaunti ya Meru gutiira ni kwithire kithikira matheta ya biashara kana batire ogoti na tubate kwithira bakiona utungata Bob Rabu batire Mantlin ariwa ibabangiite kuthilonka bakira hantu bakare ogoti no ntumo utungata yapo kwithira bakiamukira yateananwa na ogoti burabe ethirete bagita ithwa atutire akanzu kuma naru monga kiboreo kigeberia kawira kuma narua tutitira sesi nyuma ya biashara babaringagira biashara aciao kianini kia baimura kutheta bakiuga kwina ugwati bwa mirimo kumania na kiara kia gitetwe aguna gikubithirwa rukogo indi Jacob Mantlin ura ni musiasa na kinya memba wa ikundi ikia Ameru Newdo na riongite etaoni ya Lare gacaitire ikae munthi ankuona nya taoni ya Lare yongo bureka rangi utike ndukiritha shwa Lare na taoni ya Lare omo MCA barabe embe barabonka the only MCA baile barabonka omwe ora weto Patrick ontunene nwe mwene tauni ya Lare na ogwa akiwatira abiashara babana kubaira okaya kwithirwa uma gutire ngugi bakurutirwa na rukona rureja rwategwa agwara bakurutira ngugi gutire muntu abateri kwithirwa kigitithwa ogoti ibokanjo no nto kanjo na rigita ogoti no tie maendeleo anto bakuona bera anto bembe report ya control of budget ira ya umite quarter mbele ya mwaka yo ya 95% ya mbeza cia county ya Meru teritere ngwe bori na bibi tomanto baditerwa ngwe kabare access so anto ba embe nuntu ti onkona ngwe ritegete embe ronde kinyo etama wa town iboro korwinge iwo weta mutwate sio nara thokone otone nyao weteriro korwaru mutwate so ndenda kuria anto bembe kusutengo wetu retire county government ya Meru no tibomba kore access utengo oguriterwa ndenda kuria bonka muntu urembe urethro ithokone uretho indukene uretho nimbi bonka antu kuithitha swambia sha county tuka make sure kinyanto barabenda sikwashi na barabenda siambi utemuntu kare access mwankarira services ikoneka tukanjire kuthithia operation town cietu cionthe ciembe atugethera muntu wina gabutika yellow atwire imbia wetianto o gethro aeta cia renti no geya koya rugo kama tanjera ciake endagaria o tukona gabuti ageya kama tarukoro akamata rukoro ri wantu tubetigirie bari SS lakini rukoro ri ya TSS akirikithia na kuga ati kinya control of budget inonanirie ati kaunti ya Meru itikurutirwa ngugi ina mongagananio ugiakwelelia ngwira kawira gwirie ciandikanwa ari mu ICD na ara kwina cukuru imbinge cia ICD ni embe batu nonto anto betu iba baingi population yetu iri uru ibi utuma wone nyakire ari mu ICD bandikwa
nonto nabe na kwandiko bainge nembe inako ina nursery school mbinge na shukuru yetu isho mbinge and population yetu ira nini ne mbinge so te services nya moto kona ke county na sibitari sieto na sibitari siake na mekeleshwa borisi anete mandaktari si anete manasis kono embe weta dispensary warege kuria rukorobo twa kinyo eta sibitari tona muntu okwandawa Kumarare Gebenoth, Betan Class, Chabare. Tugitambere ni ati akariba kumantere mwanya kirwa na ribena gintu ya kwirirwa nyuma ya barabara chio muno kiene kiandege na karegene kwithirike bwithwa barabara iraba kuwa chithirite chibathine na ritithirite igitireka ithirikari ya kaunti ya Meru bakiathira ibethirite bakiromba tongeria boti iri boba kwithiria barabara no enderia muthia nende chomba kwithira ikibwithwa akariba kumawandia kirwa na ari mono baraba kumakiragiene na bakumakieni kia ndege na baraberega kwinjiro barabara thirikari ya kaunti ya Meru bena gikeno mono nontu bwa barabara ino kwagirithwa tucokeria gavana Kawira nkatho nyingi ontu gukurukira MCA wetu Makena Marogosho tontu iwi igintu kimwe kionthe itubacokeria bonthe nkatho na Murungu etanambera kubatharima tontu ti kawaida tutugage kawaida turona bwe wendo wa Murungu kwithira njira gucoka kwa njira kairi tontu twae tukurusop buga pautu tinde baraba area kenkandege twetaira mairi 10 ende nkwana njira guturika kairi antu babonda barari bakura ndina kuguru kunene muno njira icokete katora tumira njira ndaja muno ira mbari ya gwitendera kana ira nge mairi 10 ende kwana njira ikwanjira na ngacokera ndezi Mheshimiwa Makena Marogosho awora tonyerere mera tuone indo bibinge no ndore barabara eregete kunjo 2013 kuma 2013 watara na arua miaka eu egwira rere utumana kinyaka jira kama makuru kaura kira kingwiritinya nkurugia jangi jonde ingwataniro yaku na awandia ngavana mwiritu mwendete this is iko turetete for a long time ngwataniro jeje na turamionere tugwiritwe muno turi akariba kiragene tuona ngugira ngavana aritana Makena Marogosho batu itone matunza kugwatanira no tukewate kugwatanira ngugira jitengeiteka so itukoromba ya MCA bara bate gwatanite na mama bagwatanire nwene kiatu kubakona maendeleo bakiaria kariba baiba gutariria buranjira ino irari kuthukanga na gutweka gwati mono kiribo tukara muno tutionete machini ici na njira ici nyoni muningo ndi mutio bikibiki njira ici ndirari ndio mebera nontu bwa miguru eu marinya meo tiomba gukamata customer boita no mugwithie njira ici ni tutesete gita ni tesete antu ba bikibiki ni tesete antu bonde nya etiri ni tesete imonka kinyaci ari betu ne nyarocia nontu njira era reo twaitukuga ikwa kithaka kana ikwa munda kuma igita rine na mono njira etarare thithitwe itigita na iru ngari na ngari ikagitaniria yumite barabara ene gwitanari kende tonya institute ngari kethuka kinya maguru kugitani ithina ni nyabikibiki na ria tukumagaria mpembera tukumagaria mingaura tukumagaria ikwashita na ndito wetete kumenja ikwashi igateithia ni nyamwe ontu kuti muntu kumagaria ikwashi kya wena ogwa ituna ngantu abikibiki maguru kuma wandini kirwa na rigeshigo mbunge kya Bore ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi Kathasha mwanya mno kio mutegere Wero TV no ntuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia Wero tha mwanjo geta kuraitu shokirete na ndeto nkuluki kote nchini mbele tuendelee mbele
Kenya, Twende mbele. NCBA. Go for it. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today. Gakwata ogeni oringi na nkatho cia mwanya no ntuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokera ni ati kulingana na riboti irerekiretwo thirikari rionania ati kuru kenda iba kwithira bagito turobo kumania na ikubia murimu yo nyimba ya njira yo ciario ntuko o mwaka ekuru barana boba kwithira bagito turobo kumania na murimu yo inkulukie kuru nkiri ithatu na ranto barombeto nende utire bakwithira bagikinyithia Chibitari bo kienda bakethira bakithimwa no tiri bakwithira betetheka kurio. And the best thing that I had advised, if I came here and had my breast removed, let the hospital ulifutwa kazi, biashara ilianguka, watu hawataki kukuona, wakikuona wewe ni omba, wakiona simu yako, huyu anataka pesa. So if these people are brought... This country records about 5,226 new cases and 3,211 deaths for cervical cancer annually. Kila mwaka hapa nchini watu 5,236 new cases. Utaenda kwa hospitali, tuko na data, tunaambiwa hawa ndio wamepatwa na kansa, wamepatikana wako na kansa. Na kukufa 3,211. Kila mwaka tunapoteza wapendwa wetu. 9 women in Kenya die every single day from cervical cancer. Kutoka asubuhi mpaka sasa, we have lost about 5 women. These are our mothers, our sisters, our aunties, our friends. This is a catastrophe. Breast cancer is the cancer number 1 in women, and cervical cancer is cancer number 2 in women, but cancer number 1 that leads to death. All cancers together are the second leading cause of death in terms of global deaths, meaning that so many people die. 10 million people die every year as a result of cancer, and this can lead to like 1 person dying every day, 1 out of 6 people dying every day. Of all the deaths, 1 out of 6 is as a result of cancer. We have to do something. Cervical cancer in particular is the leading cause of cancer deaths in women and second most prevalent cancer overall. Wanawake wengi sana wale wanakufa kwa sababu ya ugonjwa ya kansa. Mimi mwenyewe dada yangu nimemzika last year kwa sababu ya kansa. Kansa yake ilijulikana kama iko stage 4. Hatunge reverse. Si mimi ndio nimesimamia madaktari. Ningekuwa na uwezo si ningesema daktari wote wakuja wamtibu sababu ni dada yangu. Lakini sasa ilikuwa imefika mahali hata hatungeweza, hata ningempeleka hospitali gani haingeweza kuwa reversed. Kwa sababu labda ingekuwa hapo mwaka wa 2018 akuwe screened, angepatikana labda iko stage 1 na tungeweza kufanya nini? Aende.
Kathosha mwanya mno kiewe no ntuba kuona kanya kwatane abatu kinde tuchia weru tha mwanjanga kwendera kaitakia na ntukuinjia yoyorithari mupia murunku mwenenya onibetwa wini wa Kinyero.